Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphise notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors ke akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha ke kwezimnyama i-Orlando Pirates ke i-Orlando Pirates ke emasontweni ke edlule yamemezela ukuthi ke umqeqeshi uJose Rivero isizini yakhe yokugcina engumqeqeshi ke lapha ke kuzona ke ezimnyama. So baningi ke abaqeqeshi ke kuthiwa ke bafake ama CV kuyona ke i-Orlando Pirates singabala ke yena uRolando Mokwena, kodwa ke kunomqeqeshi okubikwa ukuthi ke ngase ke yathatha izintambo zakhe ke lapha ke uJose Rivero. Lo mqeqeshi ke ngokudabuka khona ke lapha ke ezweni lase France ke Bruno Ferri obekade eqeqesha ke lona ke iqembu le-AS Vita impela ke ulishiyile ke iqembu layo ke lapha ke AS Vita Club impela ke njengamanje okwi-free agent. So impela ke ungomunye kwabaqeqeshi kuthiwa ke bengase ke bethathe ke izintambo kuyena ke uJose Rivero ke yona update engiphethe ke njengamanje. Like ivideo usubscribe kwi-channel mina nawe ahlangabezana kwivideo elandelayo. Nisale kahle.